دم باش هوالو گودارن هجام بخیر هاتن خالق امینوج کردن بنافو دنگی رو امی سر درویش عبدی حبکی با آخرین ناس بکن کی بو کنگی بو چکر بو جبر چه اب ناوی خواستند بو دبیجن بری صد سالان عشیره شرقیان یا ازیدی لشنگال دجیان لویده که بسرکشیا پیپان مروفک ناوی پیپان بو یعنی عريض المنكبين خورد بو میر و میر خاص بو عثمانیان او کربون بر پسیاری وی هریمه لیش برگو پیپان گل کی قنج بو آلیکاریا ملت بلنگاز و فقیر دگر پشگریا وان دگر ملت خولی دگر هیدی روش بروش هیزاوی خورتر دبو لور عثمانیان دید کو امرو وای یاد کی دولت کی آوا بکدنا و امپراتوریا وانده وانجی ایریش گرتن سر به آلیکاریا عشیره اندر دور اوینا کم کوجی گل کی مزند حقی وی دکرن او جی کشتن او پنج لای وینجی کشتن تنه یک چوچک کشتنه فلتی او جوی چاغی رفیا بو پشتی گو مزن بو زوجی لاوککوی چه بو ناوی کر ملحم جی مزن دبه زوجه لاوککوی چه دبه ناوی که عبدی اف باف درویش ایگو امی ایرو لسروی نابا آخرن هنگی وی چاغی عبدی و عشیره خواه لویران شهیره گیا ویران شهیره تبی عشیره ملان ببو به سرکشیا زور تمر پاشا اوایت دما 1768 وان شاغا 1760 حتی 1707 دوی دمیده هنگی زور تمر پاشا دوی چاغی ده سروک 36 عشیران وک ام بیجن کنفدراسیون اک چه کرو یعنی حدود موصله شنگاله حتانی به آمد ویران شهیره نابرا دجله و فرات حمد بون کنترل آوی ده بو لگلک جیان ده دیتی ده بیجن زور تمر پاشا زلام دویمین هری زنگین ده امپراتوریا عثمانی ده بدو سلطان عبدالحمید ثانی سلطان عبدالحمید دویمین عبدی و خواه زور تمر پاشا هزهر دکرن لیش برکو عبدی ایزیدیه و تمر پاشا جی مسلمان بو چیند بو خواه بده دم زیوره عبدی جی و قیزا زور تمر پاشا جی هزهر دکن لیجار دیج بر عینی مسئله قیزا خوشی ناده گلک جاران ناکوکی و نخوشی دکت نافبر آوانده علاقت آوان تیکیلی آوانا لی هر خراد بو دیسا آواجی دبوش برکو درویش عبدی و عبدی جی بریوینا و برای درویش سعدون اف مکارم بیجن میرخاص کو زور تمر پاشا با آلیکاریا وانا اف هیزا خودستان لی دمکتی زور تمر پاشا وانا سرگونی شنگالید که عبدی و هر ذکر خواه و مالباتا خواه کوچبرد بدن سرگونی شنگالید بن بدگرن جی خواه کبن و تمر پاشا هیزاوی ضعیف دبه دوی ضعیف بوناوی دی دولت عثمانی در فتح که دبینه که ایریشه که بکشینه سر تمر پاشا و اینا دور ده بشکینه و تیک ببه عشیرین عربا و ترکان بسروی ده دشینن عشيرة عربة يا قيس أو جيرد بعربي جيرد من القيسيين تشتكي وصاي بري خوددن تمر باشا و نام و مساجة كي جيرد شينن تهديد إنه أمي بين في عرديش تبستينن شخوا بري وينا تمر باشا بفي هزا خوي خورد أو عرضة وقود مدرسة خود التركا وعربان قدخه كربو ندهشت و پزی وان نه گیاه و هرمی بخو نه جی آوا و بخو یعنی دگو اف عردهان عرضه کردا تنه پشتی گو اف مساجه تهدیدی هات شاندن جی زور تمر پاشاره رادبه سروک عشیرین گود و کنفدراسیون ده هردو دبیجه که امه چه پلان دینن که تا گو ام و ایریشه سرخوا دا گرینن نابینن تچاره نابینن تمر پاشا دبی ایکو کار به هر همبری و ایریشه بسکنه از قیزا خو عدول لی حلال بکم
کچکا وینا جی سه روزان فنجان قهوه ناو میوان دیگرینه لی تکس نویر وان تکس جوانا نویر راج فنجان قهوه دبی سنبیل گو بادای بون شور ند برین همه چلمسی بون روز سیان دبند وگ ام بشینن دو درویش عبدی به درویش عبدی ام نکارن و هزی بشکینن و ریشه سر خدا گرینن زور تمر پاشا دشینه دو درویشی قبول دکه تبلی کو باوینا جرد بجه نچه خاپاندن تمر پاشا از خاپاندم بریته و تجی بخاپینه گوتو و ریشه بشکینه جی قیزا خونادته ل درویش دچه درویش و برایوی سعدون جی هر دول هست به خسوارتین و دچن ولی که تی خویانی کرن گریدانا درویش به عرده ویجی نه تنه به عدوله به دیگهج ویران شهیره درویش عبدی و برای خواه او و 11 سوارندن به هفدور دردکبن پشتی کو راجع فنجان قهوه و پشتی کو عدوله دخوازه کو درویش رانج فنجان قهوهش برگوزانه افری ریا چونه و نهاتنه به کیج درویش رو دبیجه جی دما کودس خدا ویجه فنجان قهوه کوراجی عدوله جرد به رانجه لی اوراد جیده دبی افریا چونه و نهاتنه دبی خمینه دردکبن دچن ویده که خور ویده که ده پرسک کتی بالا مده چما کری 12 سوارتنه درویش عبدی را دچنج بوگو و هجمار رمضان دبیجن 1700 سوارن ترک و عربان به هفدور هاتنه ویده که زور تمر پاشا تنه 12 سواران دشینه یعنی ویده که وک پرسک تی بالا مرو لما گو درویش و هوان خواه دیگه نزیکی هزا عشیرین ترک و عربان دبینه گو سرکش وان عفر لای سرکش عشیره گیسی ابو او جی حوال درویشی کفن بوش کفن ده دو ناز دکرن براتیک نا براواد هبو بری گو درویش و مالبات خواه سرگونی شنگاله ببن در کتبو نیچیری روژه کش روژان نیچیری دکر غزال کوینا بریندار دکوه ناو عردا گیسیاده لما گو درویش پای غزال خود دکوه راستا وی عفر و چند زلامن وی راستین خب هفدو ددن ناس کرن دبی کام درکبن کی وقت به مبارزه بکن نابرا هفده بشورا کا کی کارب که عفر زلامی خورد بیجه هگر ودید از نکاره بن بی زلامی ونه پس بردن ناو نگی وینا بلکی هسپا وینا شاش ببه بکه عرده از بی بخینم و ساده به عفر نکاره درویش چه زده حوالی خواه و پس بردن ناو وانا درویش تخاپین وچاغه لی عفر وینا کجه جرد به براک و حوالک انگی وچاغه جانی که هسپا خوشی دیده او جانی چوچک بو پشتی مزن دبه درویش دبینه گو هسپا کی پر جیر و جهاتیه ناوی هدوان ناوی هسپا درویش اویاج عفر بو یعنی دیاریا عفر بو جوی چاقید اف براتی نبراد هبو دما گو هفدود بینن عفر جناب هزی در کبو تی راستا درویش تسکنه دبی جدو وی شری وگر زور تمر پاشا تا دخاپینه اگر جبو عدوله به امی بزوره عدوله تمر بستینن و بدن تا و چاقی درویش چلی ودگرینه دبی جه اگر تو عدوله بدمه و چاقی عدوله وجمر بیجه خلکه از دامته تم حق نکری اف یک دو یمین اف عرضا کردای جوار قدخه نه ترکای و نه عربای سیاحت آنها ازوت ام برابون زیرو پیوه ازوت ام دجمنن دما کو عفر دبینه کو چاره نینه و درویش جدو دوزا خواه و ناگره او خود ده آلی تفلو شر نابه لی او بتنا خوش شرد دالی یعنی نخواز او درویشته که من راسته هفدوده و شرد نابر اوان ده دست پیده که 12 سوار انگو 13 بن هم بری 1700 سوار ترک و عربان شردکن هر ایریشه که داجون بسر وان ترک و عربان ده و ودگرن حوالکی وانا جیانا خوش دست ده هر گو درن ایریش دکن و ودگرن حوالک وانا جیانا خوش دست ده ایدی روژا دواد سعدون جی برای درویش او جی تیکشتن درویش دبه رادبه دسمالا بری خواه لسری هسپا ایگره دیده و بری دیده شنگال دا گول مالا و وگره و باوی و جاوی جی ناس بکن که سعدون
hatiye kuştin. Havalîna rog her êrişek êrek kêm dibin mîne ew û yekî tenê rastî navî nayê bîramanaka derwêş jêr dibêje tê vegere here nav milan beraxe bên bi hewara me ve hevalî jî dibe ez naxwazim te tena te bihêlim lê derwêş zora wî dibe wî ser hespê dike û berê wî dide wêran şehîrê dimîne bi tena xwe. Bi tena xwe êrişê dikişîne ser 1700 siwarî lê tevî wê jî nikarin wî bikujin. Berê xwe didin efer dibe ka em ê çawa vî mirovî bikujin, em ê çawa vî mirovî bisekinîn ev ya nayê kuştin. Efer ti alîkariyê bi war nake ewana bi tena xwe ji xwe re planekê datînin dibên em ê berê wî bidin girê kulmişka ew bi erebî jê dibên telletil fi'ran dibe em ê êrişî wî bikin û em ê biravin pêşayîna bide pey me heta bigê vê girê kulmişkan herdûnigê hespa wîna yê pêşî got ketin van qulê mişkan de wê bişke wê ser hespa xwe bike vê wê çaxê hêza wîna wê kêm bibe û em ê karibin pê û wisa dik dema ku derwêş pey wa tê nigê hespa wî dikeve wa kulmişka de û dişke dikeve ji ser hespa xwe ev jî tên rasta wîna bi şûra lêdixînin derbeya kuştinê lê efer wê çaxê tê bi hewara wî ve derengî tê hewara wî ve xebera ji war de dibe ev mêraya ne vî awayî tê kuştin hûn zilam bana hûn mêr bana bera ser hespa xwe ba wekarîba wî kuşti bana tê wî ratike datîne ser çoga xwe li ser digirî derwêş jê dibe negirî niha ka ne wextê giriye tê bikişîn serê gir pala me bid vêlata mezin kincê em rast bik vê toza ser çavê em rajê vê xwînê paqij bik beraxe edûlê got nav hewarê de hat bibîne beraxe me divê rewşa xirab de nebînin efer bi awî dike wîna dikişîne serê gir pala wî dide vêlata mezin pora wî paqij dike kincê wî rast dike lê hingî digirî xuya dike efer gelkî giriya bû heta ku derwêş jê dibe dilkeçko negirî mane em birayê hevdûne wazêva berî te herim lê xayîntiyê mir nek û zû wer deneng nemîn û ana ka rab ser xwe birev berî ku ev hêza mila bigê me û wê te bikujin efer rat bixwe rat ji xwe û derdikeve dire hêza mila wextê gotên va hêza ereba û tirkan dişkînin direvin û lê edûlê digiye ser derwêş hê wê çaxê nemir bû li ser serê wîna ser çoga wê jiyana xwe ji dest dide çîrok vedekî xilas dibe lê çi tê xuyanî kirin ceme evîna derwêş û edûlê û xurtbûna wêna û evîna derwêş ji erda xwe re dema ku ji efer dibêje ev axa Kurda ye ne a Tirka û Ereba ye ew ax ji wir qedexe ye gotina duyemîn dibe edûla got tu bide min ez navêm yanî edûla ku millet bide me a got ne ez heq bikim navê lê pirsek din tê bala mirova dema ku mirovê çîrokê xwînî çima 12 siwar tenê wê herin hemberî 1700 siwarî bisekin 12 siwarên herî xurt û jîr û jêhatî û mêr û mêrxas herin jiyana xwe ji dest bidin û ew hêza din hemû li pişt wana berê sekiniye yanî zor temir paşa ev çawa hesabatî ji bo çima wilo bû eger kes zanibe bersiva me eger kes zanibe tiştekî din kari ji me re zêde bike kêmasiyê me hebin divê çîrokê de û karin wan kêmasiya temam bikin û ser rast bikin eger şaştî tê de hebin gelek spas dikim guhdariya we